mwijoro ryejo ritambutse ry'uyu munsi hari umurozi winjiye mu nzu mutakinze. Uwo murozi ntimwigeze mumubona. Hari umurozi mwigeze mumubona? Ntawe twabonye. Ndabona umurozi waje ava muri tuwarete y'iwanyu afata amazira ntoki arayafata yazana imbere y'igitanda aho mujyama mutamureba. Mwarabyutse musanga amazira ntoki imbere y'uburiri bwanyu. Baracyahari. Bega duhanure mu izina rya Yesu. Haleluya. Amashimashyi kuwite. Zetele bosi ya mama sete. Mana cyareba niyerekwa. N'uyu mwanya arahari amazira ntoki. Arahari nanze kuyakoraho. Wanze kuyakoraho. Imana irambwiye ngo ugende yajugunye uburozi bufasha ubusa. Ya. Zetele bosi ya mama. Icya kabiri Imana iguhaye umugabo. Amena. Hari umugabo ugira? Oya. Oya. Imana iguha umugabo. Shaka umugabo umeze ute? Amahoro. Umugabo uguha amahoro. None aha ndamuremya kwitabe mu izina rya Yesu nk'umuhanuzi w'Imana. Amena. Yakwicara Imana ikurinze umurozi. Duhereza Kristo cyubahiro. Haleluya. Abemera ko Imana iri hano dutere haleluya. Imana ishobora byose. Imana irakora. Imana iratabara. Uyu munsi ugomba gutabagwa. Uyu munsi ugomba guhanagurwa amarira warize imyaka myinshi. Vuga ngo uyu munsi ngomba gusohoka mu gikombe cy'umubabaro. Uyu munsi ojuruduye Imana igukure mu gikombe cy'umubabaro. Imana igukure mu gikombe cy'amarira. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Uwo mugabo ndi kureba inyuma. Wowe ruhara ngwino nkubwire. Uwo musaza ushesha kangushe niyo bagushakira agatebo kicara. Le pestifo odestai. Papa, tela haleluya y'ubutsinzi. Haleluya. Haleluya. Urashaka Imana igutabare papa? Ndabishaka cyane. Ninde wakuraritse wambonye he? N'abantu wagiye ukorera ibitangaza. Yegereza microphone. Ntabwo ari nge wakoze ibitangaza ni Yesu. N'abantu wagiye ukorera ibitangaza bagiye bambwira ko hano habe ibitangaza. Bonye ibibazo mfite ndavuga ntereka nze nanjye uwo mwaka umuwunkureho. Ati bonye ibibazo mfite ndavuga ngo reka nze uwo mwaka uwunkureho. Papa twirukana umwaka mu izina rya Yesu. Yego. Fata microphone gutya. Hotela haleluya. Haleluya. Papa mu biganza byawe Imana irambwiye ngo barakuroze bakuroga umwuka w'inyatsi. Nibyo. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo ugereho. Uyu mwanya tuvugana wakabaye uri umumiliyoneri. Ufite amafaranga menshi. Nibyo. Imana irambwiye ngo umuntu yafashe amafaranga. Yego. Amaze gufata amafaranga ayashyira mu icupa ashyiramo n'umunyu. Amaze gushyiramo umunyu aravuga ngo amafaranga utunze yose uko umunyu yonga ariko ubutunzi bwose bugenda buyonga. Nibyo. Papa wari utunze bagufashe microphone mufashe. Wari utunze uyu mwanya ntuzaha amafaranga yagiye. Barayibye amafaranga nari mfite yari barayibye. Mbonye amafaranga aburaho makiya kugira ngo abe miliyoni 100 wariganyijwe papa. 97. Miliyoni zingahe? 97. Batwaye. Imana irambwiye ngo ugiye gutunga amafaranga rutari yabatwaye. Aho ibyawe byanyuze bigenda niho bigiye kunyura bigaruka. Imana irambwiye Pelestic ikurinze kuba impumyi kubera ko ndabona amahembe bakohereza hano gutya. Byagufasha ryari? Bimaranye igihe hano mu rutugu. Mu matwi yawe hamaze gutoboka ndi kurebamo imyenge. Wari ubizi? Nari mbizi ko nagiye kwa muganga barabimbwiye. Bakubwira ngo iki? Bamaye na randevu yo kubagwa ngeze y'abaganga birabacanga. Imana irambwiye ngo iyo waje gusenga
ntabwo ikibazwa ugiye gutaha ukize mu izina rya Yesu. Funguye bataramukatira. Haleluya we. Humura Yesu arabikoze mama. Humura Yesu arabikoze. Katukomere Yesu amashyi menshi cyane. Rema mase mama sete. Shele sitaya big. Imana iramucunga. Imana ntigibesha. Ntigihinduka izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Imana ntigibesha, oya ntigihinduka izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Kaduhereze Yesu cyubahiro. Haleluya. Mama, uriya mwana wamwirutseho urabona nta kigenda. Humura mama wirira. Tumutunga ibiganza tuvuge ngo Imana imufunguza. Nitwa Sibomungu Alphonse, ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo kandi nkaba ndi n'umugabo ufite umugore n'abana. Mba muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, ariko iwacu ni mu ijuru kuko ariho dutegereje umukiza wacu ko azava. Nkaba rero ndi umurevera pastori mu itorero ryitwa New Life rya Kinyinya. Ndi hano kubw'umukozi w'Imana profete, ni umugabo nkunda cyane, ni umugabo uri mu Imana kandi Imana iri muri uriya mugabo iravuga. Wayikomera amashyi menshi cyane. Ndi hano kubw'uriya mugabo. Uriya mugabo Imana yamukoresheje ibintu bikomeye kandi na n'uyu munsi iracyamukoresha, kuko iherutse kubwira Mose iramubwira ngo nduwo ndiwe kandi nzahoraho. Haleluya. Irangije iramubwira ngo nduwiteka niryo zina ryanjye. Irongera iravuga ngo ndi Imana ishobora bingahe byose. Rero uriya mugabo yubahwe, uriya muprofete yubahwe kubera yuko akorera Imana umurimo ukomeye cyane kandi yitanga mu buryo bukomeye. Mwerekeze ibiganza hariya muvuge ngo Imana ikomeze iguhe umugisha, ikomeze ikongerera imbaraga n'amavuta, iguhe n'amafaranga menshi, n'ijuru rikwishimire. Komera Imana amashyi menshi cyane. Me am a prophet international. Are you together? We are together. Yes, are you together? Ngiye kubona mbona ijuru rirakingutse, mbona urwego rukuye ku ijuru rwikubise ku butaka, mbona marayika w'Umwami Imana amanutse kuri urwo rwego, mbona afite ihembe ryuzuye amavuta. Ngiye kubona mbona ari gucunshumuriyeho, ngiye kubona mbona mu maso urabagirana nka zahabu. Abantu bagufitiye n'ishyari. Aba bantu ntabwo bishimiye ibyaha. Abantu bazi ko banzagufitiye ishyari. Ngiye kubona mbona mu maso urarabagirana nka zahabu. Noneho ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo uhereye umunsi wa none uhawe andi mavuta mashyashya, uhawe andi mavuta mashya. Iki ni igihe cyo kuzura abapfuye. Rinda ko katono. Iki ni igihe cyo kuzura abapfuye. Iki ni igihe cyo guhagurutsa ibirema. Iki ni igihe cyo gukiza abasazi. Iki ni igihe cyo gukoreshwa ibitangaza. Isi yose igiye kukumenya. Isi yose. Ureke abantu ngo baturuka za Rubavu hirya aha, bagaturuka za Nyagatare hirya. Abantu bagiye kujya batega indege baje hano. Bagiye kujya batega indege baje kureba amavuta y'Imana kuri. Zamura ibiganza byawe mbanze ndebane na. Rikotandala eneta binyeganyeze mu kirere. Binyeganyeze mu kirere utesha gatinza. Asigwe n'abana b'abantu. Imana waje gusenga, usengera hano ni Imana ivuga, ni Imana ikora. Ibiganza byawe biri hejuru ikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza umuhuri. Niyo mahirwe yawe ugihumeka. Pastor Ricky Warren yanditse igitabo kivuga ku buzima bufite intego. Arangije aravuga ngo kugira ngo ugere aho ugomba kugera muri vision yawe, muvuge ngo amina cyane. Ukeneye kugira ngo umuntu uhakugeza, muvuge ngo ye. Ukeneye umuntu ugira gute uhakugeza kugira ngo ugere kuri vision ya ube icyo ugomba kugira gute kubacyo. Arangije aravuga ngo agatima kagitera. Agatima kagitera hariho ibyiringiro ko
mu masegonda makeya ubuzima bwawe bwahinduka. Abakuza vamidi apremidi bashobora kukuyoberwa, abakuza ejo hahise uyu munsi bashobora kugira gute kukuyoberwa. Muvuge ngo ye. Rero mu yandi magambo ukeneye umuntu. Ukeneye iki? Yemwe bakobwa muri hano muza musenga muva ngo mana ngo umugabo zotayaga nindi mukazivuga, ariko umugabo ntabwo azava mu ijuru ngo aza kurambagiza, kuko mu ijuru ntibarongora ntibanarongorwa, niko Bibiliya imbwira. Mu ijuru ntibajya ntibanywa, mu ijuru nta mabubu nta mabaze abayo. Vuga ngo ye. Sura ko nkunda kwambara neza nk'umusirimu, nkambara n'agakweto kitwa suwisoro. Suwi aka kagenda kareba imbere kavuga ngo ntegereje umukiza Yesu azaza, ntegereje umukiza, ntegereje haleluya. Yitwa suwisa, suwisa. Rero mu ruganda haleluya ruzikora rukorera hano ku isi. Vuga ngo ye. Mu ijuru nta nganda zikora inkweto zibayo, mu ijuru nta batayeri bagize gute baba, ahubwo ibyo ukeneye n'ibyo usengera biri hano ku isi. Ubu ko ukeneye Imana ibuguhere hano ku isi, amafaranga ukeneye Imana yaguhere hano ku isi. Nyeganyeza mugenzi mubwire ngo ntahandi biva mu gusenga. Mubwire ngo biva mu gusenga. Ndavugana rero n'abantu baje gusenga, kandi umukanya ngiye no gusoza. Vuga ngo ye. Ibyo ukeneye biri hano ku isi. Hari isengesho nakunda profe ngo mana ngo nubwo wanyimariye amazu ukanyimariye amamodoka ngo birabaza barwanira ngo ariko kazanyihera ijuru. Ijuru rya Kamonyi hirya hase, ijuru rya Gasogi hakurya hariya. Ijuru ni iry'Imana rizagirwamo n'abana b'iki Hima. Kandi usubije amaso inyuma ugasanga ayo maganya utangira kugira uraburaye ngo mana ngo warandetse ngo warantaye ngo waranyibagiwe, none ngo nabari yatwiganye babakorege ngo baranyibagiwe ngo bakatumba ngo bakaturika ngo najya ku musozi ndabasengera Imana irabakura kuri kariya kazi. Ndashaka kuvugana na umutima usobetse amaganya ntusobanura iki hamaga cyamukanyumva we, cyamukanyumva ibyo kuvuga ngo bikwima ubwo butunzi, ikwima ayo mazu, ikwima ayo mamodoka izaguhe ijuru. Yesu yaravuze ngo basize ibyaha bakankurikira kubw'ubwami bw'Imana nzabakubira inshuro 100 bakiri muri iyi si, icyongeho nzabaha n'ubugingo bugize gute hora. Ngo abana babo ngo bige muri Green Hills sha, ngo abacu ngo bige muri 9. Vuga ngo never, vuga never. Cyamukanyumva hana babo biga mu mashuri meza, abacu ngo babura amashuri yo kwigamo. Oya, Imana niduhera ijuru rito hano ku isi. Imana nibanze duhe ibyo dukeneye hano ku isi, kuko mu ijuru tuzabaho mu buryo bw'iki bw'umwuka. Niba mu ijuru tuzabaho mu buryo bw'umwuka, rero hano mu isi niduhe iby'umubiri, kuko umubiri nzima mu mubiri muzima. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Noneho rero mureke mbanze niteho ntitayeho ntawanyitaho. Shimira umuntu wagize uruhare rwo kugura aya mazi n'umudiyakoni wayazanye ayategura. Namwe mukoma amashyi abandi bavuza impundu kugira ngo nanjye nite. Ibyo ukeneye Imana ibiguhere hehe hano ku isi. Iduhe amafaranga tukiri hano ku isi, iduhe imodoka tukiri hano ku isi, idukorera amakwe tukiri hano ku isi, kandi izaduhe n'ubugingo bugize gute hora. Kikomera amashyi menshi cyane rero. Muvuge ngo amina. Ongera uvuge ngo amina cyane. Bibiliya yavuze iki rero? Yavuze ngo bacira umugani ko kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibagire gute ntibarambirwe.
ijambo tugiye gusengeramo muza n'ibyanditswe twasomye ni ijambo rivuga ngo Imana ntabwo yatererana intore zayo. Munyeganyeze mubwire ngo ntibyakunda. Imana ntabwo yabura kurengera intore zayo. Hari abantu bakeneye ko Imana ibarengera, hari abakobwa bakeneye ko Imana ibarengera, hari abagabo bakeneye ko Imana ibarengera. Icyo usabwa ni kimwe, urasabwa kuba uri intore y'iki? Y'Imana. Kuko Imana yarakumenye, imaze kukumenya iraguhamagara. Muvuge ngo amin. Imaze kuguhamagara urayitaba, umaze kuyitaba, haleluya, iragutoranya. Maze kugutoranya iragutsindishiriza. Mukore ku rutugu mubwire ngo uri umutsinzi, uri umutsinzi mu izina rya Yesu. Imaze kugutsindishiriza yaguhaye ubwiza. Ariko Mana ampucuri, murasa neza, murakeye, murareba neza, muraseka. Ayo ni amavuta. Nyeganyeza mugenzi mubwire ngo agaciro ni amavuta, agaciro ni amavuta. Aya mavuta nta handi tuyakura. Aya mavuta tuyabona twasenze, twagize gute? Aya mavuta tuyabona twagize gute? Twasenze. Irambwiye, hindukira undeba amasaha arimo arangenda. Irambwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye amavuta adasanzwe. Abarozi bagiye kujya bagutinya, amadayimoni aguhunge, nutambuka vuge ngo turahiye turashize. Kandi aya mavuta azatuma urama. Ugiye kwiyuburura, ugiye kwiyuburura, ugiye kwiyuburura kubera amavuta y'Imana. Aya mavuta azaguhuza n'abakomeye. Aya mavuta azakwicazanya n'abami n'abamikazi. Aya mavuta azaguhesha ijambo mu bakomeye. Niba nta cyaro ufite wakomera Imana amashyi menshi cyane. Zamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Imana ntizatererana intore zayo. Uyu ni umupfakazi ntari butindeho. Ndavuga no kubigishwa ba Yesu sindi bubatindeho. Ni nayo mpamvu ugomba kubimenya rero yuko niba mu cyaro bakwitaga Korodinyo, ukaba wamaze kumenya kuri icyaremwe gishya, kandi uri mu murwa wa Kigali, ugomba kugenda ubabwira tubu byahindutse, nitwa koko. Nitwa nde? Nitwa koko. Komera Imana amashyi menshi cyane. Turi muri digital, turi muri digital, ntabwo turi muri analog. Banjerike mumenye ko mwitwa Enjo, 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 Fani, Shasha, Moble, Emabo. Ba Jean Pierre mu byumve, ba Jean Pierre umenye ko witwa JP. Ucyanda babwire ati ibintu bigomba guhinduka, nitwa JP. JP, haleluya. Iryo zina rikabacanga ati tumuzitwa Jean Pierre ariko yitwa nde? JP. Rero Imana ihindura izina bitewe nuko wemeye kuba icyaremwe gishya, kandi ukamenya yuko ugomba kugira gute? Gusenga ufite kugira gute? Kwizera. Komera Imana amashyi menshi cyane. Gasanga umwana bamwise ngo ni Nyanza acaho inyeretse. Ngenda banyika, mbarimo mbazi, ngenda nzaba ndora. Oya, twebwe turi ibyaremwe bigize gute? Bishya. Ayo mazina basogokuruza banyu bayabise bafite ibyo bashingiyeho n'ibyo bagize gute? Bagendera. Rero niba wowe uri icyaremwe gishya, ugomba kumenya neza yuko ugomba guhinduka, n'izina rikagira gute? Rigahinduka. Imibereho ikagira gute? Rigahinduka. Ubuzima bukagira gute? Bugahinduka. Gikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu.